mara na ke tore again motho nka yo ntshebise tjoro wata ke thwele ke nole mempheso le thiye le chikwane je ka mga jona ke try service motšhene ke tseba rwata ana be jenga yo a tshware le phone when we khale ke mngana ke tshwara phone to botsa hi baby I'm sorry nka sa khona fita ke late sorry yini ai man la ngena man le mo motho wana ka khona o ta ke mngane bosiweze to ro lebella kwa theko aba ema go kuta ka sekhotro o khro wa motshwara ke mngane motho wana anya go to a se no ignore fela ngo bona trend re ba bile bjana nna ke to zilia bjana ka mkhwano ai man ka mtshwana motho wana be ke tša moto bo tša re yena o nyaka o tsamaya ka ra 21 days ye nkinana lockdown motho wa mbotšere wa tsamaya dala jebeli ya ka ra buruku le a tšaola ke to zilia bjana nna ai man mara we tšhelete yona gore le nyaka mahala mara le nyako e berekela e khwedi ke fela mo ke bollena ka di-callback le a thoma ai man mo ke le batho re na se ke payday ke thoma o se o botša ke callback yabo ai